Kasngi hadian pagdaliang juga council kala koi keciti ban khot banya jumut organika jingtmu bat ila datmu bat menteri kami kini susi na kalian sokar dia isok thu ni ngamdan gunun ka jing ya pher ong ga jong jong kalenti ada ini aku beli kerpang kamtam na kalian council kala sim ka solution di kersan bat kadai kaju kalau komperkat dan taksni bat ka pen kre ku jing tho ban sapa kan snow hendai ni yok ni thiri tai kni sni ni sayo ya ka banang ai su jimut ban pan klan su ai ba PN ni dang pan kermau ya historical jong kajat menteri ujungi kombat kendo kom khen kot khen kha bat kom habon ba kiliang ba tin ga thlit tu ngan su ong ba ka pot prestige kala hiat ma da ka bor nglap ong da sulai hani ka sukar ndiam tak hiat ma ngi dia de ko kom de ko pot ka daw ngi yadon ka ju ko nongrem bat kumba a apa skrenur ba PN ngi ong ba nilai iru ka statement na kaliang menteri ba an sukar jala inget ba kita kin rupungut ba kwat ba ulah pensiong ni pos sekretariat ngatrai kin siam lang ju posor ban yada mat penek usa lada kim sim ya karai rompa ngi ba ini an bawan napo Delhi busien kim dei ki jinga da ini kim dei jing mentoi ini hentai ilong penban kita ki jing yurot patun badan ya kristu riti du storo jogi hirang don ya kalenti ba ong ban pan ban menteri kam ka ALP hirang don ya kalenti ong ban itono aktin pasti hentai kumba kalau ong tang ikilong kongpong gitu komperkat dan trong ka sarkar nanti po nang ba deti jadi hata ka dor kita kalau komperkat dan ni so ai beri kerpang kam tam ke isi semai kala belum lang kumni na kaliang jungi kun sang balang ba fair ni don tangui ke ju posor kata kalau ba ngi om em ia kena ka an khala ba ka sekarang dia katmu ban ban kubum mat pengut jubor apo jong beri nyu trap bat po jong jelah bo ko Hiya kata ngat trai pila ban keli khamba na menteri ba ula ban jubab anam la on behalf ban jubab balai kola kata kar kom kren andai ngi kren de persa ba kum kalong niang kita kan ngrem iso tana ba council ka yang tan ngrem ba ka council ka tang appeal ba ai ka state government kan ya ju kalenti